Lignum Lopare je direktna strana švedska investicija u proizvodnju finalnih proizvoda od masivnog drveta, 100% namijenjenih izvozu. Konkurentske prednosti dugoročno održivog projekta se baziraju na kompetenciji radne snage i lokalno baziranoj sirovini. Lignum Lopare je dakle proizvodnja finalnih proizvoda od drveta gdje je čitav ciklus proizvodni zatvoren na jednom mjestu u fabrici, od stabla ili debla preko pilane do finalnih proizvoda. To su proizvodi koji su u svojoj klasi najbolji i nije uopšte teško prodati ih, samo je bitno dobiti priliku da se prezentiraju svjetskom tržištu i evropskom naravno. Tu priliku dobivamo ovdje u saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom na ovom najvećem sajmu namještaja na svijetu i želim samo istaći da je projekat podržan također od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske kao i od lokalne zajednice od samog početka.